To lakše se primi na društvenim mrežama kod ljudi, što veća budalaština, oni u to lakše poveruju. Da. Mislim, ja sam neke domaće gluposti pre neki dan slušao sa prijateljima, si čuo šta su potpisali ovi pre 20 godina, mi nismo sa vlasnici ni organa, ni ničeg, neke potpuno ne naučno-fantastične, nego neke ludačke priče. Tako da na društvenim mrežama šta se pojavi, to 90% toga slobodno bacite u etar, to 5 para ne vredi. Švedsko tužilaštvo je saopštilo da je još nejasno ko stoji iza sabotaže gasovoda Severni tok, o tome se mnogo priča mesecima, iako rade i prevrću svaki kamen. Da li mislite da li će se ikada saznati šta se dogodilo? Pa pazite, da vi izađete na ulicu, da ukradete žvaku, naći vas odmah. Da pokidate dalekovod, naći će vas odmah. Da ukradete nešto od infrastrukture državne, odmah će da vas pronađu. Znači, ne postoji mogućnost ako neko hoće da vas nađe, da vas ne nađe. Rekli smo na početku i kamere, i internet, i sateliti, prosto sa svih strana mogu da vas pronađu vrlo lako ako hoće da vas nađu. Sad, naravno, ovde oko Severnog toka i eksplozije one podvodne koja se desila, postoje razne priče. Da zapravo je ta diverzija urađena i pre nego što se na površini vidjelo da se diverzija izvela. Kažu u Švedskoj, koliko sam ja to mogu da ispratim, da je to zapravo nekakav državni akt. Sad, koje države ne kažu. Postoje neke pretpostavke, ne volim svojim pretpostavkama nego činjenicama, ne volim da nagađam, nisam baba vračara da budem vidovit pa da kažem pod vodom je bio taj i taj pa je on nešto uradio. Mislim da treba se sprovede ta istraga, ako ima i ole razuma da se utvrdi, ali se bojim šta će biti posledice od toga kada se to bude utvrdilo. Mislim da niko ne želi zapravo stvarno da se utvrdi šta se desilo, bi posledice bile katastrofalne. Ako se utvrdi da je jedna strana, onda će druga strana reagovati na neki oštaj način. Ako se utvrdi da ova druga, ovo će ovaj uzeti na svoji. Tako da mislim da je to urađeno, ta diverzija sa određenom porukom o drugoj strani. Evo šta možemo da uradimo. Evo šta možemo da uradimo, a vi to nećete otkriti zato što će onda doći do mnogo šireg sukoba. Tako da mislim da se neke stvari svesno dešavaju, neke diverzije. U ovoj fazi rata, sukoba i svega, ono što meni može da padne na pamet, samo da eventualno pre to odgovara Ruskoj federaciji da se dešavaju nekakve diverzije, jer oni ne mogu da dobiju rat protiv svih zemalja Zapada. Prosto nemaju te snage da izdrže sve to, jer ovaj rat je rat iscrpljivanja. Praktično ne samo rat do posljednjeg čoveka, nego do posljednjeg granata. I ne možete sad imate problem u Rusiji sa proizvodnjom čipova, pametnog naoružanja, svega onoga što je bilo do 24. februara kad su otišle fabrike, otišli oni koji imaju tehnologiju modernu koju mogu da pruže, na koje Ruska federacija bazira proizvodnju modernog naoružanja. Dakle, Rusija trpi određene posljedice, one su ozbiljne, ali takođe moramo da se setimo toga da Rusija jeste, makar tamo regionalno velika sila, ako ne više svetska, i da nju ne možete vojno da pobedite u tom smislu da sad padne Moskva i ne znam šta da se desi. Sigurno nas očekuju mnogo još iznenađenja, mnoge ludosti sa svih strana, s tim što uvek kažem, ja ovde ipak imam, ne mogu da imam simpatiju u ratu ni prema kome, ali razumem borbu ukrajinskog naroda za slobodu, razumem kad vam neko uđe u kuću, da ne može da vam uđe u kuću i da vam uzme deo vašeg parčeta, vaše sobe, vašeg stana i da vi kažete u redu, uzeo si. Mislim, mi ne možemo da se pomirimo na Kosovu, to što su šiptarski teroristi iz šume izašli i rešili da uzmu srpske manastire, da uzmu naše zemlje, da poruše groblja, spomenike, kažemo u redu, izvolite, to je vaše. Oni se tako ne mire sa Krimom, ne mire sa Donbasom, sa Luganskom, ne sa Bahmutom, sa Mariupoljom, sa svim tim strašnim razaranjima kojim se dešavaju i sa otimanjem njihove teritorije. Dakle, moramo biti principijelni u tom pogledu. List Bild piše da će u maju Zelenski biti u poseti Nemačkoj i da će tom prilikom dobiti orden Karla Velikog. Nemačka je sada, možemo slobodno reći, drugi snabdevač oružjem Ukrajine posle Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, njeno javno mnjenje poslednjih nedelja drastično se menja zbog moguće eskalacije u pravcu globalnog nuklearnog oružja. Mislite li da će do ove posete doći i ako dođe, koji će ona efekat i rezultat imati? Pa nema nikakve dileme, do posete će doći, to je ono što očekujem. Ranije su imali dileme da li će kineski predsjednik dođe u Moskvu, pa je bio. Naravno, nije to ništa sporno. Možda neki navijaju da ne dođe, jer bi to bila poruka neka da Nemačka odbacuje Ukrajinu, da Evropa okreće leđa Ukrajini. To sigurno neće desiti, jer toliko su duboko još u taj sukob da tu nema okretanja leđa sad.
kad zauzmete tako stranu, tu ne možete da kažete sad više, ja sam se predomislio, ne mislim više to što sam govorio. Da li će dobiti orden, neće dobiti orden, to je stvar Savezne Republike Nemačke, njihove odluke, kome će dodeljivati odlikovanja i priznanja koja Nemačka ima mogućnost da nekome dodeli. Oni su definitivno saveznici predsjednika Zelenskog i Ukrajine, pomažu svom savezniku, ostalo to je i prema rezolucijama Ujedinjenih nacija dozvoljeno da pomažete državi koja je ugrožena, čiji je suverenitet povređen, integritet, samostalnost, nezavisnost. Tako da tu nema ničeg spornog. Naravno, mnogi su očekivali da neće leopardi nemački da dođu u Ukrajinu, pa su došli leopardi nemački u Ukrajinu. Pa su se u Nemačkoj obučavali ukrajinski vojnici? Obučavali su se, ali ja bih rekao da se nisu obučavali od juče, da se oni obučavaju dugo, jer ne bi taj rat sa tim novim naoružanjem mogli tako uspešno i brzo da vode. To potrebni su meseci i godine da se jedna armija obuči na jedno novo naoružanje koje je imala. Ukrajina ranije postavila samo postsovjetsko ili sovjetsko naoružanje koje je, da kažemo, ruskog porekla. Sada prima po NATO standardu naoružanje, treba to sve da se promeni. Dakle, nije to sad od juče, tako da verujem da biće tu, kažem, opet svega i svačega. Kada je u pitanju stav Evrope i javnog mnjenja u Nemačkoj i tako dalje, mislim da su i to opet nagađanja, zato što vi ako imate neke proteste širom Evrope pa vam se učini da zbog toga, ne znam, Evropa okreće leđa Ukrajini ili Evropa je u velikoj krizi zbog rata u Ukrajini, ja mislim da to isto sve blage veze nema jedno s drugim, jer imate hiljade protesta u Evropi na godišnjem nivou koji nikakve veze nisu imali sa Ukrajinom prethodnih godina. Tako da zapravo ti protesti jesu dokaz demokratske prirode Evrope u kojoj živimo. U ostalom i u Srbiji imate proteste. Svako ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo nečim u društvu, da je zbog nečega nezadovoljan. Tako da ne bih povezivao te dve stvari, iako oni ljudi koji su na strani u ovom ratu Ruske federacije gledaju na svaki mogući način da prikažu da će Evropa da propadne. Rekli su da Nemci neće da se kupaju svaki dan, ne vidim da se usmrdila Nemačka zbog toga. Ne vidim da nema ovih proizvoda prehrambenih ili lekova u Nemačkoj ili Austriji ili tako dalje. Mislim, vi putujete i vidite da toga svega ima. A plašili su nas i tekako početkom jeseni? Oni proruski opredeljeni su pričali da će Evropa da propadne, da je zapravo spas u tome da Staljin ustane, da se Lenjin ponovo podigne i da krene neka obnova SSSR-a, Sovjetskog saveza, onih komunističkih propalih vrednosti koje su... Ako pogledate, recimo, govorio sam o situaciji u Poljskoj, recimo Slovačkoj, Češkoj, pogotovo Poljska koja se ističe sve više kao neka relevantna sila u regionu blizu Ukrajine. Gde je Poljska bila i Češka, Slovačka, gde su bile za vreme praktično okupacije od strane SSSR-a i komunističkih vlasti? I gde su sada, kako su živjeli, a gde su danas? Gde je Mađarska bila u to vreme, a gde je Mađarska danas? Dakle, kad smo kod tih zemalja, Financial Times piše da se Sjedinjene države, Nemačka i Mađarska opiru pokušajima Poljske i Baltičkih država da Kijevu ponude mapu puta za članstvo u NATO tokom julskog samita Alijanse. Da li su ove zemlje nerealne s obzirom da je Ukrajina još uvek u ratu? Pa, mogu bih rekao da je nerealno očekivati ulazak Ukrajine u NATO pakt tokom ovog sukoba. Onog momenta kad se bude selo za neki zeleni stoj i neko primirje uspostavilo, onda je možda realnije razgovarati o tome. Svakako da Ukrajina ima pravo na svoju budućnost kako god ona želi. Da li hoće da bude deo Ruske federacije, da li hoće da bude deo Afrike, Azije, Kine, Europske unije, da li hoće da pripada NATO paktu, ODKB-u, to je stvar njenih građana i njenog rukovodstva da se opredeli šta želi. Ukrajina je jasno rekla, bila još pre 10 godina da hoće da bude članica Europske unije, da hoće da ide ka NATO alijansi, da želi da bude u tom delu, naprednom delu sveta, da ne želi da ima bilo kakve političke saveze sa svojim komšijom, sa Ruskom federacijom i vojne odnose. Došlo je zbog toga do ovakvog sukoba. Dakle, Ukrajina plaća skupu cenu te svoje slobode da se opredeli šta želi. Jer mislim da isto tako i nekima na jednom delu sveta ne odgovara što Srbija drži se čvrsto na svom evropskom putu, pa je onda potrebno izazvati određene konflikte i nestabilnosti. Tako je da bi bili kamen u cipeli Evropi. I mi zato moramo da budemo mudri i pametni u sukobu, da se ne mešamo previše, ali da znamo koji je naš put i s tog puta držimo. Jasno. Gospodine Filipoviću, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i danas govorili za naš program. Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo.